Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. U Vice President Jongkari India, u Jagdeep Dhankar, ula Risaiñ kum u Vice President Jongka India. Bat ulapha yakashithi Risaiñ siya ka President Jongkari ka Draupadi Murmu. Bat hakanigisithi ulaong bakadaw kaday nakakot kakya jongu hakabaki doktor kiba sumaru kila a jingmud baday ban Risaiñ no. Ula penpau ka jingsong kuman habaw bat yakanika kambaro sikata hakabaw layo ban yatre lang bat ka President kumjuru bat u Menteri Rangba du Jongkari u Narendra Modi kumjuru bat ki Menteri Sorkar. Ula penpau ru ka jingso sarong ya ka jingpau Jongka India ha ka perthai barok kawai lingba ki jingjob Jongka ha ki babun kiliang. Wat penleno yakanika kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka binta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra